Padre, pabunyagak man to'y anak ko. At niya't ipanagan mo ko na. Tigre, Padre. Beng, tubeng, sana mabalin ti tigre. Magan tinarungsot nga ayop na ita. Mabalin, Padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti tigre. Mabalin. Doming mabalin amin, doming mabalin amin, doming mabalin amin. Doming mabalin amin. Mabalin namin. Domi, mabalin namin. May saaman nurat. Nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na. Ngem, nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wenno gareng. Nagduduma ti akam na. Bida, kontrabida, ken observer. Di yung arot diwaya na denggen ti inaldaw apan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Doming, mabali namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center, isagot kada kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Kagayem, sagutan da kayo iti sabali manen na parang iti pan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Adto iti istoryangen kam pinalwan. Sina no sina. Dito'y drama tayo. Doming, mabali namin. Awan, Rosa. Kaslan nagsubli tayo iti zero. Apay? Kamasbasak ti update may panggap iti COVID-19 virus. Gapo tayo manuti kaso iti pangilyan. Ado tinay pasidong iti ECQ. JCQ, kaskada MECQ. Kasano nga rodan? Ang dapat syudad na ipasidong manan iti JCQ. Kat may katlo abulan na nakastida. Kasano pa'y tibiyag itan, dagiti umili, nang runan awan panggadanda. Mapalubusan damot kit dia sumra kiti trabaho na. Ang siyempre, at dalat na iti restrictions. Di mo tayo ECQ ti kaingatan na pamilin. Oy, stay at home. Malimitaran na iti aglukat na pagtagilakwan. Malimitaran ti rumwar. At dagiti langan mapan gumatang iti makan kan agas. Kan daduma pa iti mapalubusan. Awanin no kasta. Saan lang iti Pilipinas ti kastaw eh. Adamot na iti dadakkel na siyaw na di pa nakakontrol iti nasawa pandemya. Saanan sa makontrol? Sigun nga ro diti may sa mabigbigbiga tao diti lubong. Saan tay kano anay saganaan na iti akita ti gubat. Anya? Gubat kontra iti sakit. Ngamin, kadwa na nasyon kat nagsagana da. Ano pinunduan da na iti panggubat aramid. Kuno da iti tao, kumakit imuna kan impangruna a pinunduan da ti para iti salunat uno sakit. Wanmat nga agpaiso. Ada iti nang pundo iti dagkalagatad para iti modernization, para iti armada, imbes na pangsalunat. Tasikon ken ko na, sana gubat ti pakaibusan ti tao, no di ket gapo iti sakit. Pasensya kayo, nanang. Maawatan dak kuma. Nabambanugak manipod ijay talon. Kalpasan na. Siyak pa lang ti agluto. Ay ano sa anak ka? Asawam nga raw. Saan ko anam namaan arumwar ti pudno nga ugali na. Nuray siya. Saan ko amaw akasta? No kastoy lang. Agsina kami lang. Anya? Wen, nanang. Uray agidali manaklakuma iti balay. Aginaw kadag iti lunglungan ngem. Pagsangputak payla ang dagita nga aramid. Ay. Agsarita kayo ada saya at anak ka. Maumakon.
Agasam dayta. Trabaho mo't aminin. Mga no, adda mo sakit na. Awan mo't ibagbagana, nanang. Isu nga amuklatan. Kinasadot dayjay. Nay, si kamat ti maranaak dito istor ni Banayang ba? Wen bayaw duming. Sabon mo ita paglaba ta ginatang mo. Wen bayaw. Aglabaak man. Anya, sikat ti aglaba. Kapilitan abayaw. Kasanumot ngamin. Nakasadsadot ti asawa. Ha? Malasak anak kaasawa. Siyak matla aminin. Aglaba. Agluto. Aginaw kun agidalimanak ijibalay. Pagsang putak dagita nga aramid. Anyat ara-arami doon ti asawa mo ngay. Ngay, agul uldag amasang putak. Anyan. Amangan mo't no da sakit na, bayaw. Wen, adda bayaw. Adda sakit na iti bato. Matlagaya. Rumba nga mamatam na ita. Pagasa ma. Awan agas na dayjay asakit bayaw. Ngamin, sakit abatugan. Yun lang. Dahil tamot tinasauna kanya. Bakit? Unay day tamot ngay. Walang nga raw. Sige dom. Panawan ka pa itong malatiwak ka dananang. Ako na. Amangan na dumawas kami di po niraraya. Sige. Sumangputak mutla ang inton aldaw. Anyan. Kuna ka nasaya at awan ni Rosa kat makasuratak. Makaununamot nga magibas ang tisuyam. Ay, mapala talaga. Saan ko malabanan ti umayat tuglip. Anya di kino na maparikot mo kasinsin mi, may. Kwa, ti man manugang ko. Ni oneng. Uwain kasinsin. Parikot ti ka anakam. Apay aya, anyat parikot na. Remwarti talaga nga ugali nan. Anya nga ugali. Kinasad daw. Anya. Sa mga siguro kasday. Nagagamo idinabiit na bay. Agam, nagbiit na nagbalew. Apay ngay, wano adamat sakit na. Sakit iti bato kasinsin. Ay sus, ipa doktor yo Ay, awan doktor ti kasday asakit. Anya. Sakit abatugan ti ibagbaga kasinsin supay. Apay oneng, adaya sakit mo. Awan, ante. Asus, papan kag pa-check up Unto, ante. Masadutak nga gargaraw. Aya. Sadot sakit, di kag paiso da ito'y. Adda ka di masapul yukin nanang, ante. Awan, ngam kayat kala ko maakasarita. May papanitian niya, ante. Adda ngamin na amuak. Kayat ko asika, ti pangkumpirmaak. Anya dayta, ante. Saan mo kano atultulungan nila kay mo kadagiti trabaho diti balayaw? Isun sa kano amin, ti agar-aramid, wano mga aramid kadagiti trabaho. Nasa uda gayam kada kayo dayta.
Apay, anya ka di at talaga ti parikoot. Awan ante. Kanayon lang amad maditirik na. Ay kat agpa-doktor ka gamin Wan ante, mapanak to. Ay kita Ta mga numao matay asawam kat agsina kayaw. Isina na ka dayay. Anya? Isinanak na ambaw. Kawan. Agpa-doktor ka. Awan maaramidak no kasta ti kayat na ante. Na. Anya? Saan ko nga ipapilit ti bagay no di na kun kayat? Na. Kasta tinako na nakanyak lakay. Anya nga taaya ti parikot na. Madmadi ka nung aruda ka na yun ti bagbagina. Nagpa-doktor ko ma. Sapay no agsaw ni ambong. Isina na lang yung ti asawa na. Dayta nga road. Gabawan mo't maaramidak no din akong kayat. Ante, kunamot ni Uneng. Oh. Ay, no adda madi amarikrik na. Ibaga na iti asawa na Tapamat nagpakita iti doktor, winwag pa doktor. Mapanto ka nulatan. Ay, anya lakit ti biyagin na ya. Agdudu mati parikot. Ang mga numay tukit di agreklamo ni Ambong Na, tanya ko mati reklamo na. Ay, di reklamo na. Ti mapaspasa makadakwada. Ang mga numay na ibaga kada kayo ng agsinadan. Ti kayat ko asawan. Ay, kalanggungan. Pagsasawak to, may lakit di. Andi ha? Adaya karba nga ka mamagsina kadakwada. Anya ti Ambong. No isina nang agpaiso ti kuna na asadot nga asawa na. Nuko namat, amad maditirik na. Ipadoktor da. Ang mga nuwad damat anayin di asawa na. Ganun lang yun. Si kamot ti madanon ko, akadwa ni Doming dito opisina, ambaw. At ka no yung na problema, Chairman. Dayta ti Pudno, Uncle Chairman. Anya ti parikot mo aya. Ni bakit mo ako na masadaut? Amuyo dayta, Uncle Chairman. Ulit ang parikot mo ni bakit mo ya. Ringrikat mo inaram. Isupay Kasta una ya pakpakaasim idi asong batan na kan. Nga aklunin na kan. Kasanumot, Uncle Chairman. Rimuaren ti husto nga ugali na. Sobra asadot na. Sigurado ka asadot? Wan, Uncle. Pulos mutan nga awan amu ng aramidan na jibalay. Panawak anak kauldag. Sang putak to pala anak kauldag. Awan naluto. Awan makan. Di pa'y nakadalos. Ay, mga nwadamot sakit na, ambo. Awan mo ti bagbaga na, Uncle. Itama, Ambong. Abangan no masakit ng pasaw. Awan, bayaw Doming. Agin sa sakit lang, Tapno saan nga agtrabaho? Iso na umak mo ten. Anya? Unay daytan. Anya ka diti aramidak, Uncle Chairman. Nakaul ulimag ti balay. Sa di nung matatiayan ni Uning. Uning! Ayan mo! Awan mo't dito'y kwarto. Timanaw nga ta ni Uning. Apay ajak na danon. Jabo nadnadlaw. Awan pa'y naluto. Sa mabisina ka naggapo talon. Ay kaadapay mo tayo na bati apaksew kun innapoy. Mangan kan Sa balin samot tanter aramidan ti asawak nanang. Ay apay, di kay nagsarita aya. Saan ko ang makasarita na sayaat? Ngamin, kanayon ang makaturturog.
Anya nga tano, pilitem amapan agpa-check up anak ka. No adda madi amarikrik nana, di mapan kumalatan Kadwaam Dakayon nagado nga ubrak igitalon. Malala, siya tulatan timang kuyog kan ko ana. Maumaak talaga nanang. Iso nga ibagak nga agsina kamilangan. Anya? Nanang. Saan ko na maanusan ti kastoy nga aramidan na? Pulos adinak matulungan. Uray agluto la kumamat ti sangputak. Kun nakainaw matan kadagi tinanganan may. Manak ko aya. Pa-check up mo pa nga umuna, tama nga no adda sakit na. Saanan? No talaga nga adda marikrik nana. Isukuman ti mangibaga. Awan lang nga rodon maitultulong mo dito'y balay nga uray agluto la kuma. Agbalog ka pa'y matlaang unning. Madmadi nga rod tirik na. Madmadi tirik nam ako nam. Ngem, sa dino tinaggapwam. Awan pa'y naluto anasang putak. Kita man tiwara. Ambong. Awan pa'y amom nga aramidon. Nukas to'y matlaang. Agsina talangan. Anya? Nalawag tinagnag mo. Agsinatan. Anyat sangitam. Isublikan ka dagi tinaganakin ka. Kas nagayam ti panagayat mo kanya. No idi, wen. Ay ayatan ka. Ngem, gaput mapaspasama kita. Nga awan matlagayam serbiti panagasawa ta. Kas lang nga awan matlang asawak. Agsina talangan. Saan kagayam anapudno iti kunam ngay ayatendak? Inasawa naggayam tap nagbalin at agabam. Nagadulaki din asaw. Alangan mo't apal palamutan kalatan. Nagsakitan di ba nagsasaam? Saan ko kayong pagharap? Awanan ti ado adrama. Irubwat mo dagiti kaus mo. Ta itulod kan. Anya? Saan na masapol? Ikarigatag tagawid na may mesak! Anya? Pinapanaw mo ni Unay. Uwan nanang. Kunak nga itulod ko ijabalayda. Kunana asaanan. Di binayaklatan. Ay, nagloko ka na nakaw. Anya laangan nga iti kuna dagiti kakabsat na ken naganaken ko na. Awan mabalin ko nanang. Basta siyak. Sina no sina. Saan ko nga amaw no anya ti kuna kita. Ay, siyak ti mabain kada abalayan iti naramid mo anak ko. Saan mo kumaapalubusan Nagsarita kayo kumaan na sayaat. Ken kunak nga ro din ken ka, pa-doktor mo kumapay nga umuna. Saanan? Adaya agas ti sadot. Ambaw! Kas nakon. Awan mo't lang serbina nga ada asawak. Iso anasay-saya at langan nga agsina kami. Insan Rosa. Anyat na pasama kun. Kadamot ten tampong mo insan uneng. Agawid ako ni Jayan may manang Rosa. Ngam pangaasim ko agkakapsuta. Ket agpalabas ako mapay itirabi iditoy. Ngam, anyat na pasama kadagay kan ambong. Agsina kami kanon manang. Anya? Saan na kun akayat ta sa dutak kano? Ngam naamu na lakumano apay apastuya. Apay, ada sakit mo? Adda. Ibagak kang kama ng Rosa. Ngam si kalang ti pangibagak. Uray ibagamton kan ambong. Inton awana kun dito'y nagbugsutan.
Nagsalbagan nga ambong. Impalubos na kasta ti mapasama. Tidakas na tatang, aginaw gayam ni Unning. Sos, naspakain. Uray kasinsin ko ni Ambong saan ko nga ayunan tinaramid na. Payabak man dahi nga ambong ta pagsasawak. Ang mga numatapis ko pa iti agasawa. Ngam adem baga ni Unning kanyak. Nakita na kano ti mading nga ugali ni Ambong. Iso ano sina? Sina kano uray kat addan anak na. Anya. Hindi nanto kanon ipakpakita ti anak daken Ambong. Ibaga na pa yan anatay kanon ti amana. Sos, daytan ti bagbagakait. No kayat na kano ti adakabalay na, kan mayat apatagabukan ko na, mangalay ti katulong na, saan kat nga asawa. Saan ko nga amo akasta, Uncle Chairman? Siya ko mo kasta chilman. Langgong kagudi ah. Apay nang asawa kaya tapno adatagabom. Uncle, kuyugan dak ko ma. Amang surot ko ni Unning. Loko. Sikat nagar-aramid iti parikot mo. Isu asikamot lang di mang sulbar asiksika. Oras siya. Saan ko na kaya timapan? Amang isarangan na kiti badang. Ay! Naimbag ano badang? Sangkit awasay winusyat kan. Saan ko akayat amapukaw, da Unning kan ti anak mi, Uncle Chairman. Ay! Saan ka man na? Kasta naglatiro pa magrungab. Pangasimot na, Uncle Chairman, kun bayaw dumeng. Kasi tinakonak, mabuti nga kambaong. Sika timapan. Mapankag kidaw ti pamakawan yung name. No, kaya't nakapayalo ko. Panagkunak, saan na kan akayat, insan Ambong. Kunana, sumapul ka kanulangan iti katulong, tapno adabagan no tagabom. Anya? Nagturid ka anang ibaga iti sina no sina. Oh, ita konderungab ka. Papispisan kan dupay katiagasaw, mangibabain ka. Tangay sikat na yung bagay ti sina no sina. Takdramon. Anyangay nga raw. Ganabom Nagturod ka nga minan. Agasam da sina no sina. Bayaw dumeng. Bayo ambang. Si Kamay. Sos, uray niya tibagbagam. Saan ka amakuyog ang mga ayaw ko ni online? Anya? Kasano nga amom, anaga pa kami, bayaw. Kwa? Awan. Ditan kagayem tinagdibusan ti sabali manen na parang iti pan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagay na. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Insurat ni Leti Astudillo Aquino. Direksyon, Roger Refuerzo Ramirez. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagsagot kada kayo ti Pambansang Radio ng Pilipinas. Bombo Radio Philippines.